Manipur buaina hi are lok lovang MEITEI ho che dan han en hian Manipur boruak chuan zia umlam apandone mokanti lain nimin pia lama ukrul atanga kilometer somli pasari lekala litan police station huam chunga MEITEI miswal ten koki tlerol pathum chu an ka phluma heng tlerol an khwa ve him tura in pe MEITEI ten an kalhum zinga hian kumsom ni mi leka upa atelbok kansha theu angin Manipur buaina chuan thali zet mai atuam ta a nimin pe alama kan soito angkhan Manipur chief minister in mipuite hne na angen na in ngaidam tonin hun kalta te kha thengil ni ro se ati hi thil soi om reng le remna le muanna umna tan atok rengem ral thuam sangli silai changkang tak tak le bomte civilian kuta om hi remna le muanna umwat na tan chuan thil hlom tak mai ani heng kan soitak te hi Manipur buaina so san laya amun nge ya zukal chila minol puite ba ka no pangte te high school kal lai mek ten an khwa hum himnan silai an lo hum furmai kan mu a nimin pya lama MEITEI miswal hovin an kalhum tak zinga pakhat po azirna chol sana an khwa veng him tu ni chuti mek lai chuan Manipur MLA somli chuang ten Assam Rifles de koki ho tana an chiat wanga an state atanga son chuak tora an ti chu na taka chang letin tu male engma hlaulovin kan na kan thoke an ti a heng AR te hi Indian Army ho tu te noya omte an ni angin state in du danin atikwal theilawa civilian ten silai kenga andu anga an man thei chung chuan muana ti hi asoi ringot po kan soi thiang donim ni voini hian kan studio a sipai retire Major Amit Bansal Manipur mai ni lo notice te thrang lo omkwal to komna kan nei dona amasa in chi bai vek ule barkhadat sar Manipur buaina shimshim i mudan hi minhan shil ta che kansha tangin nimin lok maya khan koki tlerol pathum te chu MEITEI miswal ten an kalhum thu kan soi to a Manipur buaina so san laya kahan zin khan buaina mun sang te katlo kwala kamu chu no pangte te school kal rual ten an khwa ven himnana silai an lo hum farmai khani a fiam thu dewin in silai ken chu nangni ai point asang jok te kati a ka zo du jok tak che chu hetia mi pui civilian te kuta ral thuam sang sangli dona chung hi chuan remna le muan ne hi kan soi ringam don em ni Amit Bansal Manipur buaina chungchang shi thiam tur chuan thil then khathi sha thiama soifia ngai phot auma ama sabera tan chuan inrin ton na nei hi ni tundin muna chuan heng nam pani koki le MEITEI kara inrin ton na thin chu ake chevek to a chu inrin ton na ke chia chu siam thatle masak phot anga yani apani na tan chuan tharum thona chungchang soidar hi ni chungtam jok chu a then tam jok hi dot ni in chu do chu akwal ta thina chu chuan le lam ve via in rin ton lo na asiam ta thina ni thudik tue molam ve puin soi chuak ta se vawemo FIR thelu ngal ani thina chu wangin thudik soi ai chuan fake news soi tu ti han lom an lo a chu chuan boruak thalo tak asiam ti hi an thiam si lo lai tak hi a buai thlaka a pathumna tan chuan information rin tlak lo tak chuak te po a chin mase ke ma mi mal ngai dana chuan chung information te chu arin tlak che em heti hian kan soifia ange entir na mangin Manipur state ta na ding solicitor general in Supreme Court ne na imphal mithida na muna ruang lalak chhualo omte chu mi tu ti shat lo aruk arala Manipur on lutro infiltrators te ani e ati a mase nuloka koki mi te chuan an chung te an ni thole rimchang masabera chung mi thi ruang te chu an bala chuaka adang le chu kan ho minister za om takin parliamenta mi sing khat sangli zariat som koapria chuang he Manipur buai kai noya manani ati a adik po karing mase kan ti te ang Manipur a hian jail panga oma chungte chu Imphal Central Jail a hian mi zani somnga bak an lenglawa Sajbat Central Jail a mi zariat somli panga vel an lenga adang pathum te hi jail te naw ni in somnga changa somsari vel theu in khungleng theina ni a heng jelen zong le mitang om thei zong kan bel khom hian mi sang khat zani changa sang khat zathum vel anom the ni engtinge mi sing khat sanga chuang kan home minister soi angkhan anda thei te lulang ni ka zo na chu heng mi sing khat sangli zariat somkwa pariat te hi man anni tak takem Manipur Sarkar in Central Home Ministry a record apekhi thilrin tlak ani chia em barkhadat sar Major sar kaloti boy lok tu che Manipur Sarkar chuan
kan Home Minister Amit sa chu thudik tluan tlinglo an shil ta ni in isyaem Amit Bansal hi ani theitlatani hetiang ang do thu fake news hi theder chiamani renga nichina Manipur sarkar thu chwa ka soya tangte po khan ajel capacity na azo mialo mi man an nei katia khan tin meni thuma thil thleng kan chiat vek Manipur sarkar che dudana changa kan ngai to le chuan Manipur sarkar hian Home Minister hi thudik tluan tinglo deu chu shil thin ni na lang ka thu soi hi adikani ti lam ai chuan hengte kan Home Minister in Parliament ta thu soi te an ni tlat boxi a barkhadat Solicitor General Iron Soi Chuaka mithi dana chungchangi soi khan karil ruwa thil lo lang zok oma Manipura ka zukuzin trum khan chung ko then khat ka zukoma chungzinga pakha chu an fanu pani motor silna thokte ruang imphal mithi dana a omte anni heng ku ki me che pani te hi pongswal mai du tok lovin tha an ni nge a chuan an ruang chu imphal mithi dana da ani boka FIR ka juni somparuka thelu bok ni in tuna kan solicitor thu chwa khi sia se chuan anril ruan na khopang an fanu pani anduat te dan lawalu tro infiltrators tia ko anni hi an lom mi alawang tin pakhat le chu Peter Kumsomriat palimi chu rong taka thani a he Peter Kumsomriat palimi hi bengong ani boka chutiang kumle din mun ni boksia chuan anun na kha anzwa chuang lo afapa chu cyclein atlan chi theilawa ma se tun thleng hian anu ruang hi ala mulawani nichena solicitor le Home Minister thu soite han ngai toilet wang hian Manipur sarkar hian thudik finfia atlak le thu oyom hi an pengai lo emni ni don Amit Bansal oni e barkhadat ani chuan engwanga thudik loe morin tlak lo chu Manipur sarkar chuan a chuang Amit Bansal hei zona hi chu sipai pension kani angin political thil le sarkar lam kai noya hian soitur kanei lem lawa Central sarkar in an thudon te chu adik tok le tok lo ti chui chian chu anmani na zo kanin ka sia sipai pension kani angin sipai ka chanlaya Manipur thil thleng chungchang ke ma mimal ton cha tinge yero ka soi theye eng forum mo discussion nei na poni ro se tu man an soi that do lo ma se poimo ni taksi chu ral thuam changkang tak sang thum zanga don Manipur sarkar ral thuam anda thatna tanga ruk chwa ani chungchang khani a he isu hi soi chwa ani point isu dangda ya chil nanemo ani da izelani barkhadat heng namle namin be na hi helna insurgency lamani loti min thlir tu te lo she turin kan du chewa achan chu he buaina hian motor mai ba ka silai changkang tak te man ani tlat mai hemi chungchang hi han soi chhole don te ang Amit Bansal manlok video viral a chuan Manipur bazara silai changkang tak SLR machine gun M16 velte mi pui bazar na huna walau taka phauchwa zor anni a adang le chu thalak pakhat lo viral le a chuan mi pakhat arambai tingola ho tu inti kumarumba chuan Manipural thuam da thatna tanga anruk chwa heng LMG AK47 le insas LMG le adang silai thatak tak tenena ain post oma tin video viral dang thawa po mi chen kha silai changkang tak tenen kotlai vela tei patrol anombok chuti lai chuan heng ho laka hian action lak ani mia lo hi thil mak takani barkhadat Manipur sarkar thu chua police lamatang ani emo sarkar officer bureaucracy ani emo politician te thu chuak chu kan rampum le central government te thu dik tok lo min lo fa thin tina emni heng thili soi zong atang hian sar Amit Bansal ni e barkhadat journalist kani angin kahun tamzok hi sipai te chetvel na mun sanga kalkwal chin kani a ka zodu che chu army te mi puima thu soyemo press release anga siam tura beisi annilawa mase tun nai loka voini ngot mai Assam Rifles hoto te chuan thu chwa an siam te tlat mai Assam Rifles ho chu MEITEI MLA te chuan state atanga son chuak turin prime minister ne na memorandum an the luta tin mani loka MEITEI mi chaten AR ho patrol chu lo tidingin an identity te an lo dila he video nen thlapa proof na omani a khamichuma thil thleng wang khan army lampo an ngai dana ni lo hle a achan chu mi sing ruk chuang an nunna kan chana an mamo kan pe a an sahim nan ba farzona kan petrol reng bokati in an tong chuak ve nge ni kha ARDG hlui pakhat jona chuan India ramta na karin omna hi voi khatma finfia tir kalani ngai lo ati hialani chuwangin sar nang army veteran hi ka zo du che chu AR tona Manipura omek te din mun ton mek chungchang hi ingai dan min shil theyem
Amit Bansal AR chungchanga thil thleng kha chu thil duam lo tak le be sei lo lutukani Manipur MEITEI nu hoten AR patrolling te anni nan lo deal kha chu India rama thil thleng to a thil za thlak le avoi khatna ni hial karing AR te hi Indian Army te hnuaya omanni a an ho tu ten thupek an pek an keng ko mai thin an thupek ken ko na konga tu ma hian zo na an zo thiang lo a chan chu thupe tu te hian tran lam nein army te khathil an ti tir don lo re renga AR hovin kuki hel ho an hum ti te kuki mi pui an tran bik ti te kuki ho chu popiching tu ti le kuki churam danga tanga run lu ro ti te hi chu Manipur sarkar ral thuam da na tanga ral thuam le silai changkang tak tak te ruk chwa isu ti pen daiwa tum na mai ani e barkhadat ani chuan Manipur sarkar ral thuam da na tanga ral thuam le silai changkang tak tak ni china kan soilan ho chungchanga debate mo discussion om theite India mi puiten thudik an shat an lo wanga an tektik iti na ni mo Amit Bansal ral thuam ruk chwa isu aron chwa piangin engemo isu hi adaiwat nan an soilang ji atang hian a chiang ani ka soi to angin Manipur churam buai ti maila nam sang sang te inkara buaina ani a chumi chinfeldan chu heng nam pani te hi remna om the nan ti ti puin heng nam inkara buaina hi chu ol samte a chinfel the ni mase India ram pumta na thil poi thei national security chungchang kai no ral thuam sang thum zanga don ruk chwa hi thilvei om takani achan chu heng ral thuam changkang tak tak le thatak tak te hi Imphal Valley a hel ho te camp omna Myanmar a engzat takin thleng chho to angmo engzat tak nge to na Imphal a hel ho India sarkar kumsom thum chuang be reng tu te kuta om hi India ram himna national security ani wangin he thil ral thuam ruk chwa hi daiwa tumna isu sang sang Assam Rifle son chwa dan lova ron lut le adang te hi chu thilpoi mo jok chinfil itum ma sapot te ang u barkhadat India ram pum himna kan soi ta sa sa ke point atira ka soi ang khan heng AR ho son chwa emo an identity phute le thil dang te hi chu mi pui shwai koinan le ral thuam ru chuak tu te laka action lak ani lo nana thuleng vel narrative mei ani in iring ti naim ni sar Amit Bansal ral thuam da na huna tanga lak chwa tamdan chu heng ral thuam zong song hian Indian Army Division pakhat Manipura omte hi thuam fam kimin an thuam thei vek khopatam ruk chwa ani a heng ral thuam changkang tak tak LMG assault rifles insas rocket launcher motors te ho India ram ria om nuk chuan India ta na a hlo om dan tur chu kan thithiam mayang chu barkhadat chuani zo na chu engwanga heng ral thuam te hi lak sakemo mukhir an la ni lo ti le engwanga ral thuam ru chuak tu te chu tun thlinga man an la ni lo ti hi ni tro Amit Bansal ni e barkhadat kan soi kai zela isu pakhat le chu infiltration Myanmar atanga India ron lut ru te chungchang hi ani a Myanmar atanga ron lut za thi official record hi nakina kalaron soyenga chumi ma chuan kuki hrai to pakhat chuan Parliament ta Home Minister thu soikha asoi swal ti in thupa anron choye ti a People's Democratic Front Myanmar ti tora Kuki Democratic Front of Manipur ti kha mase MEITEI lamiro chuan kongzo an nemo protest an nein rui lo ching tu te inrama ho ro u emo dan lova ron lu te inrama ki ro o ti in an awrwal dual china mase official data kan en chuan kumsang ni somni pakhat nulama mi sang ni vel ron lu ruanga chinchi anni a mase atamzo khi mizorama anum tat boxi a hemi chungchanga hian engei ngai vedan Amit Bansal India rama ron lu rui soi ho tamzo khi chu Myanmar an kallet le to a tin Kuki Democratic Front hi chuan Myanmar sipai regime an bei thung daya thilom zia chu sipai sarkar achet na deu chuan nunaw ho hi India rama anon tlan chia a bohra ka zia om dewin an kallet le mai thin ni thum kalta po khan AR ho chuan mi zasari chuang India rama anon luta mase tona chuan Myanmar an let le vek to anti heng MEITEI hovin thuan the dar tamzo ka an soi chu Myanmar atanga bohrak aso san wanga ron lut rute anni a mase an let le ngala bohrak azia chuan an let le lam hi engma an soi ri du lo thungani tin Manipura ron lut te chu Mizorama omnen chuan an tlem lu tuk zoka achan chu Mizoram le Myanmar chu inep chian ni wangin an tan lu ol samzo kani an kallet vekem ti chu ka soi theilawa mase kallet lo te po chin chha vek an ni a ram ria duty sipai ten Myanmar Kuki Helten Imphal anon beiti hi chu thil oi om lo takani hei ka soiwang hian Kuki lam ka tani moti na ni lawa thudik ka mudan ka soi mai ni
apan hi na tan chuan damdoi tol ruk narco terrorism chungchanga lutle taila damdoi le akai noya hian engmi le satinge anman tamber hiti narcotic control board atringin asia theiveka tin damdoi kan ti mai hi za somsri atanga za somsri panga hi chemical based drugs kan ti ho methamphetamine aimo java drugs kan ti a siam chwa anni to a abak zong hi chu opiama siamani a tuna manipura nam pakhatin narco anti fo hi ni hengti manipura chuan tol anninge ya Imphal Valley a po khwan heng damdoi siamna factory hi tamtak mu chwa anni boka nam pakhat chau pubi khi adiklawa hetiang ti tu chu MEITEI mo kukie mo tribal dangpo anni tho Manipura narcotic industry lutna hi khor sing sari donani a umzia chu ka soito anghian michi sang sang antela politician tele nam sang sang te anin rolveka nam pakhat chau Thailand kha adiklau ka ti na ni e achan chu mani loka po khan army colonel pakhat chu hengdam doidan kal chungchanga hian man ani tatani ka point nga ya bukhan kile taila heng isu sang sang ar ho son chwa infiltrators le narco terrorism te hi chu isu lian jok daiwat na fik anni barkhadat kanin kom tira i soi point number 1 a khan letle lok taila he Manipur boina chingfel tur chuan inrin ton na angaya chu inrin ton na om tur chuan le lam ve ve in silai an tunangaya engti nemo tu ten nge silai an tun tira inbiak na nei tir khopa ku ke le MEITEI ten anrinang Amit Bansal silai tun dis amarment atana poimo masaber chu kan sipaite zalen na fula pek anni achan chu hengral thuam tamzo khi Armed Force Special Power Act man velo na Imphal Valley a colony a he AFSPA hi army te chuan anmirin hnalte warrant telmia lawa an check theina danani a hun khoral lovin he dan hi Imphal Valley a hian entirnan tharuk angte hi mangta se masona zerin ti top ngalima po ni se po sei thlengin ti chuan ral thuam ruk chwa zongjong te chu man chhai mo lak let watemo anni ang apani na chuan Manipur khotlang hian danglam big na riaw anneya Manipur society hi meiche ho lalna ni a kumkal ta engmo za ta tangkhan meichia ti han thunei na anneya tuna mera pai bistia kancha te hi anni Manipur mi te mathe anni a entirnan army ten operation engamonei don se hengnu ho pol hian an lo phal lo nge yang chumi wang chuan ti dan dang angai ta ni barkhadat ani chuan mera pai bis te chu army ho dal tu lian ber anni iti naim ni Amit Bansal ni chiang e army ho du anga anche theilo chanan ni video viral pathum kan soilangange ama sabera chuan heng meira pai bis ti hian thuziak to pakhat chu ral thuam nen motorin heng meira pai bis ti hian an kalpuya adang le chu Assam Rifle so patrol tur an lodanga apathum na tan chuan army te an identity an lodil an lo phut bokani heng hi remna konga mhlak na ta na thil poi takani henga mala tur hian michi army da ani se barkhadat heng meira pai bis te hi kalo kom to a army mi pa anne mo meichia poda se antum antitlang zel thawa isoyang hian AFSPA maniro seiti a masituna ri chuan parliament session a omlawa a theiri lota a apani na tan chuan Manipura hian president's rule puani se ti hi anile a chuti rualin Chief Minister Biren Singha Sarkar chuan Central Sarkar chu thudik twan tinglo afa thin kan ti boksi a engtin nge chu Sarkar chuan remna azon ta kangle Amit Bansal hei chu politics lama lu angaya ka soyom zia chu army te hi ankut phwar saka omlawa diktak le tu ma hlo nei lawa chi tur chuan AFSPA hi Imphal Valley a man angaya he thu nei na hi sipai ten an nei chuan an mirin helte an dap wa thenga tin anti turanti na konga tharume mo alo dal tu ti chu an ka pe mo an man mia thei mai don ani barkhadat Mase India sipai te chu tianga rong taka abikin meiche om nem jok te laka anche chorin omlawa chuwangin heng meira pai bis te hi anma ton tir an ni thin boxia Amit Bansal tidan dang atamalom entirnan tiarge se momi pui no darnan water cannon te man athei veka chutiang ti tur chuan army mo military force te hian training an nei ba karam buaina re reng entirnan Jammu and Kashmir anga te po khan man an lo ni photo ani barkhadat point mo tak isoya abeng war thlakin angai nom hle a I point soi masak ber sarkaral thuam da na tanga ral thuam changkang tak lak chwa te kha civilian te chuan Imphal base hel hote an pe ka rinom to thui soya chumi lak le nan chuan AFSPA manangai thu I point nia isoi le a
chuba ka biren singa sarkar in central sarkar chu thudik tluan ting lo fa thin ni in soiboka ato bernan enge tu na ti tur poimo ma saber chu ni ta angle Amit Bansal arang thiang berin Imphal Valley a hian ASFPA hi man ni ro se khotlai mi alovin achan chu army ten report andon anbo zui don po in magistrate phalna lak masak zelanga iwangin hunati khotlai thin wangani barkhadat sar Manipur chungchanga hian engei veiber Amit Bansal ka mishing puite tuarna khini churachan pura anma mo chi sang sang te chutona hiana zode utho to a Imphal lamin kong andang boxi a churachan pur chau nilovin district dangte baka Imphala po ma angkhan ni tin mamo aul sam to lo barkhadat silai ken chungchanga zona pakhat MEITEI lam chuan kuki ho point silai ankeng ve thawa tin Independence Day a po silai lemnen an parade ti te kha oma Amit Bansal Kuki help pani te chu tona suspension of operation sarkar nen an nei meka an silai ni izat le amu ne izate chin chhia ve kan ni a tin an silai ken kan mu tam jok te chu tin an silai ken kan mu tam jok te hi chu elbun ramwa vel nana an man chin te ni a kuki an ne mo MEITEI an ne mo silai chu an keng ve ve ma se engang silai nge an ken ti le tunge nga jok ti khani barkhadat thilpoi mo tak tak tundar kara thilti mak mo state level ani mo central level ani mo soichwa na hunrem chang kan nei theya alomom hle mai I hun lu tak min pe ka wangin kan lom lu to ke sar Major Amit Bansal